warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Sukajadi, yang kami hormati wabil khusus Ustadz Muslihuddin, yang kami hormati Bapak Haji Jumali, yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama dari berbagai daerah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak kaum muslimin muslimat yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan serta karunia-Nya juara kita pada malam hari ini dapat menghadiri dan sekaligus memenuhi undangan kami di Musyawarah Darul Hikmah ini dalam rangka ikut serta dalam istighosah Ya Misda Al-Hisan dari Jampes Kediri, insya Allah yang nanti akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Muslihuddin. Dan tak lupa teriring selawat serta salam, marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan juga kita sebagai pengikutnya, dan kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk menghemat waktu, marilah kita ikuti bersama acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dalam hari ini akan diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Talang Kelapa. Dalam hal ini akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Talang Kelapa, Bapak Jupri Sos MSI. Dan acara ketiga adalah acara yang kita nantikan dan akan kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga perjalanan daripada acara ini tidak ada halangan sesuatu apapun, dan kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih kepada acara kedua, sambutan pertama. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Talang Kelapa, Bapak Kintri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Lurah Sukajadi, Bapak Lurah Sarjana Agama, kemudian yang kami hormati orang-orang tuaku yang hadir di sini, baik dari Pasir Putih maupun dari Sukajadi, Sukamoro, dan lingkungan Kecamatan Talang Kelapa, yang hadir di antaranya Bapak Haji Jumali,
Pak Supar dan Pak Ustadz Asrori, kemudian Ustadz Muslihuddin, kakanda kami Nawadi, serta orang-orang tuaku yang lain di sini, Pak Haji Mukri, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah. Tentunya sebagai hamba Allah, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, di Musola Darul Hikmah yang kita cintai ini. Kemudian selawat beriring salam marilah kita sama-sama lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya sekalian. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kami di sini berdiri sebagai Camat Palak Kelapa. Pertama menyampaikan permohonan Bapak Arifin Nasution, Camat Palak Kelapa Nian, yang pada malam hari secara fisik tidak bisa hadir bersama kita semua karena ada urusan keluarga yang jam 6:30 tadi. Beliau menelpon kami tidak bisa hadir ke sini. Pak Jupri sedang hadir di acara ini. Semoga saja tentunya pada kesempatan lain Bapak Camat bisa hadir di hadapan kita semua. Kemudian yang kedua mewakili pemerintah daerah tentunya. Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu-ibu ini, karena inilah yang Bapak Bupati harapkan, bahwa Banyumas religius yang seperti ini yang Bapak Bupati harapkan, sehingga pada malam hari ini bukti awal, contoh awal untuk di tempat-tempat yang seperti ini. Kemudian daripada itu Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, sesuai dengan program Bapak Bupati, Banyuasin religius. Banyuasin religius adalah Banyuasin yang sifatnya membangun keagamaan. Bagaimana bentuknya yang sifatnya untuk membangunkan agama, baik anak-anak maupun orang tua dewasa, sehingga masyarakat nantinya tidak akan terjerumus anak-anak kita dengan yang namanya narkoba. Apalagi yang narkoba saat ini, saudara-saudara, orang-orang tuaku yang hadir, yang sudah tercebur ke sana, yang sudah tercebur. Kita lanjut kepada acara selanjutnya adalah istighosah pada malam hari ini, dan langsung dipimpin oleh Ustaz Muslihuddin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, walladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, wabil khusus Bapak Bupati Banyuasin atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh kakanda kami Andang Madi, yang kami hormati Bapak Camat Talang Kelapa, Bapak Sekcam, Bapak Jupri Sos MSI yang kami hormati, Bapak Lurah Sukajadi, Bapak Halimantari SAG yang kami hormati, para pemimpin Jamiah Majelis Taklim, Bapak Ustadz Siddiq sudah hadir beserta rombongannya, yang juga ada istighosah Fatahul Qalbi dari Rejodadi, Bapak Khairuddin P3N dari Rawamaju, Ustadz Asrori dan Jamiah Ratibul Haddadnya malam hari ini kami hormati, Bapak Nur Khairi, Bapak Khairuddin beserta jamaah daripada Majelis Taklim Pasir Putih,
dan seluruh jamiah-jamiah Majlis Taklim yang kami undang pada malam hari ini yang hadir, yang semua semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memasuki acara istighosa, terlebih dahulu kami menyampaikan ribuan terima kasih atas kedatangan kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian pada malam hari ini, atas undangan kami Sekretariat Mushola Darul Hikmah beserta para takmir-takmirnya, dan juga menyampaikan ribuan terima kasih dengan segala keikhlasan bagi saudara-saudara yang sudah membantu menyumbangkan amal jariahnya demi terlaksananya acara istighosa pada malam hari ini. Semoga amal jariah Bapak Ibu saudaraku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Tidak usah nunggu sampai di akhirat, bahkan di dunia ini juga kita mohon semoga segera dibalas dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan sebelum memasuki istighosa pula, di sini kami menyampaikan terlebih dahulu sejarah silsilah daripada nama istighosa ya Misdah Al-Ihsan. Karena sekarang ini banyak menjamur yang namanya istighosa, sangat luar biasa. Seperti yang telah disampaikan Bapak Sekcam tadi, bahwa ini adalah yang diharapkan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Haji Asqalani SHMH, Bupati Kabupaten Banyuasin yang religius. Insya Allah malam ini kita akan memulainya dari Mushola Darul Hikmah dengan istighosa ya Misdah Al-Ihsan. Istighosa ya Misdah Al-Ihsan ini adalah disusun oleh Syekh Abdul Malik atau yang dikenal dengan Gus Malik. Beliau putra Syekh Ihsan bin Dahlan, Jampes, Kediri, Jawa Timur. Kemudian beliau semuanya adalah mimbati dzurriyyatil auliya, bahwa mereka semua adalah keturunan-keturunan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Syekh Ihsan. Syekh Ihsan ini adalah sosok ulama karismatik yang mengarang kitab Sirajul Talibin, menyarai kitab Minhajul Talibin milik Syekh Imam Ghazali. Yang kitab Sirajul Talibin ini dipakai untuk kurikulum di Universitas Kairo, Mesir saat ini, untuk rujukan permasalahan tasawuf. Ini Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes, ulama karismatik tanah Jawa, yang namanya melambung dengan kitab Sirajul Talibinnya dan banyak kitab-kitab yang lainnya yang dijadikan kurikulum pondok-pondok pesantren di Nusantara ini. Kemudian dzurriyyah silsilah ataupun nasab beliau yaitu diurut sampai ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, dari sang ayah Syekh Ihsan bin Dahlan sampai ke atas. Kemudian dari keturunan sang ibu ialah dari Panembahan Senapati Sultan Agung Raja Mataram. Jadi semuanya min dzurriyyatil auliya. Itu adalah silsilah penyusun daripada istighosa ya Misdah Al-Ihsan ini. Dan saat ini Gus Malik sendiri telah wafat al-maghfurlah di tahun 2006, dan saat ini dilanjutkan putra-putra beliau pondok pesantren, yaitu dilanjutkan oleh Agus Ujang Malik Ihsan. Saat ini nama pondok pesantrennya adalah Al-Ihsan. Insya Allah yang pernah kemarin ziarah Wali Songo mungkin mampir di pondok pesantren tersebut di Jampes Al-Ihsan, yang sudah pernah ziarah Wali Songo. Alhamdulillah anugerah luar biasa, karena saya sendiri belum pernah sampai ke sana, tapi alhamdulillah amalannya sampai ke sini. Jadi tukar-tukar aja, yang sudah pernah ke sana amalannya dari saya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengamalan daripada istighosa ini adalah ijazah.
suatu amalan dari para ulama, dari para aulia yang diberikan kepada kita, itu namanya ijazah yang akan sah. Salawat hasbi rabbi dulu supaya ada semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya kajian Sunan Ampel Waliullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ucapan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya Abdul Qadir Jalani Waliullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan Wali Songo Waliullah
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Khususan Mbak Yahuda, Mbak Mesir, Mbak Istianam, Mbak Ujang Soleh, Mbak Dahlan, Mbak Ihsan, rahimahumullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Syekhul Ijazah Istighosah yang Isdan Ihsan Syekh Abdul Malik Ihsan rahimahullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر الوسوس إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Doanya dibaca bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca bareng-bareng sama-sama salawatnya. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dalam hati semua hajat masing-masing. Ya Allah. Doa istiqomah ya Allah. Rezeki kita tetap iman Islam. Kalau sudah cari nafas, nanti ditiupkan ke air masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah sangat melelahkan
istighosa pemeriksaan pada malam hari ini telah berjalan dengan baik, tapi kalau dibilang melelahkan mungkin tidak, karena tadi permintaannya 13 sikok yang kusebutkan. Mungkin masih belum sebanding dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti diperbanyak di rumah masing-masing. Semoga kita semua pada malam hari ini seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, yuhsyarun nas yaumil qiyamati ma'aman ahabbah, bahwa insya Allah besok kita semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta dengan orang-orang yang ahli istighosah, ahli ibadah, ahli manakib, ahli thariqah, semua kita dikumpulkan besok di yaumul qiyamah dengan orang-orang yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Dan semoga pada malam hari ini kita dipanjangkan umurnya yang manfaat barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman Islam kita. Semoga kita semua menjadi orang yang husnul khotimah dan dijembarkan rezeki, diberikan rezeki dari segala macam arah, min haitsu la yahtasib, yang halal barokah untuk bekal ibadah, membesarkan anak, putra, wayah, keluarga, dan punya sisa bisa ziarah Mekah dan Madinah. Amin, Allahumma amin. Amin. Demikian istighosah pada malam hari ini. Kemudian air itu digunakan terserah, mau diminum, mau disimpan, nanti dicampur di rumah di air galon. Nanti kalau ada anak yang sakit boleh diminumkan, anak yang suka nangis diraukan, kalau bapaknya nangis siramkan. Seperti itu medianya. Bisa digunakan untuk yang lain-lain. Inamal a'malu binniyat, tergantung niat masing-masing, karena itu adalah hakikatnya zikirnya para waliullah. Lidah kita hanyalah corong pada malam hari ini, dan semoga kita adalah orang-orang yang dikumpulkan bersama mereka-mereka kelak. Amin, Allahumma amin. Untuk istighosah yang belum kebagian cara itu boleh minta lagi nanti, bisa menghubungi sekretariat Mushola Darul Hikmah. Seperti itu bisa diamalkan di rumah masing-masing, tapi sekali lagi sekali sehari, jangan setiap sholat, pakai pengaliman. Sehari saja dulu setiap sholat. Nanti kita punya ritual mingguan dan rutinitas 8 hari sekali. Insya Allah dapat istiqomah melaksanakan ijazah dari para waliullah ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping makanannya kalau masih ada, sambil dimakan, sambil kita nunggu, karena acara demi acara pada malam hari ini dalam rangka istighosah bersama dan sebagai launching atau pembukaan pada malam hari ini, sesuai apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Musliuddin. Semoga apa-apa yang kami sampaikan kita semua yang hadir dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pemandu acara, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah mari kita sama-sama mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ya? Pindah tempat, jangan pindah tempat lah ya. Banyak Harap kepada panitia agar jangan bubarkan dahulu. Sekali lagi kepada panitia, jangan bubar dulu. Terima kasih. Lu sama kau video kak? Alek, berapa kamar video?
Oh, di sana kalau jam berapa, Bi? Wah.